kedua ke apa? Tilka ayatul kitabi wa Qur'an Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Enggak tenang, bukan sumpah, enggak tenang apa? Cepat, bisa lambat lagi. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun.
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Oh. Mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oh. Tadi. Bawa tu kan tu ibu. Boleh betul kan? Aku naik. Oh, demi dia lagi. Aku naik. Jawab gua tu. Yang kelih je tu ibu milih. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Oh. Ini kalau kita benar-benar. Okey, tadi nyangger kondisi. Hah? Demi ada bola buta. Pas. Kena beda lah hendak. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Dua kali. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Allah. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Suara. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. صدق الله